organophosphate identified in this instance is called Tabifos. All the 6 children died of Tabifos ingestion. Ungqongqotjhe wezempilo uDr Aaron Motsoaledi uthi unobangela wokubhubha kwabantwana abasithandathu enaleli Soweto kumiphumela yokudla ikhemikhali ebizwa nge-organophosphate kanenge isebenza ekorweni yezokulima ukubulala inunwana namakhodlo. Siyapointe i-investigator umuntu uzophenya lolu daba lokuthi uza kanjani ukuthi ezinye iboshwa ziphathwe ngendlela ehlukile kunezinye. Umnyango wezokuhlengwa kwesimilo uphenya ubukhohlakali ebufaka inkhulu zejele ezafunjathiswa zimbotshwa ukuthi ziyokulatshwa impedlele zangeqathi kibe akavunyelwa lokho. Siyanabungela endabeni zesiNdebele lapha kwa SABC 1 akwande nzomkhulu. Ungqongqotjhe wezempilo uDr Aaron Motsoaledi uqinisekisa bona unobangela wokubhubha kwabantwana abasithandathu enaleli Soweto kumiphumela yokudla ikhemikhali ebizwa nge-organophosphate. Umnyango lo usalinde imiphumela yenhlavu ezithethwe empaza naledi ukuhlola bona zizisusa zokubulwele obubulalako obafumaneka ekudleni okwabulala abantwana abasithandathu. Kusolwa bona abantwana abadle amazimba abawathenge empaza zendaweni le ngaphambi kokuthi bagule. Ukugula kwabantwana aba kubangele bona kuyokuhlolwa impaza zonke zenaledi. Umotsoaledi uveze umbiko nabe kakhuluma nembiki indaba eCaptain Park namhlanje. Ukubhubha kwabantwana abasithandathu enaleli Soweto ngemva kokudla amazimba ngaphambi kokuthi bagule ekuthomeni kwenyanga le kubangele bona kube namaphenya ambalwa ukufumana unobangela ukubhubha kwabo. Ungqongqotjhe wezempilo nabe kakhuluma nababika indaba umemezele bona ikhemikhali ebulalako i-organophosphate ngiyo ebulela abantwana bam. Ikhemikhali le isetshenziswa ekorweni yezokulima ukubulala inunwana. Phosphate is not one substance, but a group of substances which are usually used in agriculture or as pesticides. The organophosphate identified in this instance is called Tabifos, T-E-R-B-U-F-O-S, T-E-R-B-U-F-O-S, Tabifos. All the 6 children died of Tabifos ingestion. Kusaphenyisiswa bona ikhemikhali le ifike njani emizimbeni yabantwana benaleli. Our theory is, until we are proven otherwise, is that they are using it as pesticides to kill rats specifically, because I want to believe that there are rats in quite a number of spaza shops, since communities, it's also been sold to communities for killing rats, whereby they are not preferring Ratex. Iveke pheleleko ubotshwa abantu abane abafunyenwe namakhemikhali asetshenziselwa ukubulala inunwana kodwana bebangakaphathi i-organophosphate. Released them on J534 and they ultimately paid the 2,000 rand admission of guilty. The reason is that the suspect be released as they are not the manufacturers for those chemicals. Sikhuluma nje select nesiqhema esikhethekileko esisebenza ukuhlolisa impaza zonke ezikhona ekhethwa phambi. To assist spaza shops with registrations, because it is important that they be registered so that we can know in a particular street there are so many spaza shops and who's running them. Ungqongqotjhe wezempilo usalinde imiphumela yenhlavu ezithethwe empaza ukuhlola bona ikhemikhali le iyatholakala na. Indaba kuleqeda ukuphela le ngiyo esibuze ngayo ku Facebook. Asiqala umbono wakho uyamukeli uyalandela. Zekele khali yaphela ikhemikhali yabotshontshana ithe iza kufunani ngemazimbeni. Uhulumende ukuthi bangathi angathumela imperdere zingene kuwonke amachopho la kutestwe ukudla lokhu. Mina ngiyaphika bakwethu ngoba nezikhona ezinye zadla iarcha zaphathwa izisu. Ukusitshela ukuthi abantwana babulewe ngiyiphi ikhemikhali kesihelebha ngani lokho. Amakhemikhali abulalako afika njani ekudleni? Ngoba seyihlonziwe lemkhiqizo enale chemical ayikhishwe ke etolo. Abantwana badla
amazimba abazange badle poison uqhamuka kanjani manje lo poison oyinambuzane zesitolo abantu abanzima nabo fanele bakhuthale bavule intolo sikwazi ukuthi abantu bokufika bangaphathi ekudleni abantu abafuna bama bake babizwe bonke kwilali nedolophu kuthethwe nabo kakuhle ukuba basafuna ukuhlala nathi. Umbono ngeumbukeli SABC ayizukuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Umnyango wezokuhlengiswa kwesimilo uphenyayizwa ngobatsho yenzisolo zobukhohlakali benziwe ezingikhulu zemajele zinikela ngobukirikitshana imbotshwa ezinjingileko imvumo zokuthi ziyokuhlengwa embedlela zangeqadi esifundeni saKwaZulu-Natal. Kuthiwa imbotshwa ezimbili ezisolwa ngesenzwesi zibotshelwe ejele leDurban Westville kunye neNews Prison ePietermaritzburg. Sekuphinde kwagqama izenzo zenkohlakalo zezikhulu zasejele. Kusolwa ukuthi iziboshwa izidla izambane likaPondo bezikwazela ojele ukuze zihlale kahle ejele nokuthi zikwazi ukulala ezibhedlela ezizimele esifundazweni. Esinye seziboshwa ezithintekayo usomabhizinisi oyisigwili nosaziwayo waseThekwini olinde ukuqulwa kwecala lokukhwabanisa. Omunye wesibili olahlwe yicala lokubulala odonsa isigwebo seminyaka engamashumi-3. Okwami namhlanje ukuthi ngize la azisa umphakathi ukuthi siappointe i-investigator umuntu uzophenya lolu daba lokuthi kuza kanjani ukuthi ezinye iziboshwa ziphathwe ngendlela ehlukile kunezinye. Kusolwa ukuthi esinye seziboshwa sikwazile ukuthola imvumo kubaphathi bejele yokuhlala ezibhedlela ezizimele ngesikhathi esalinde icala lakhe lokukhwabanisa. Mangabe kune situation serious kakhulu or ukugula okufuna ukubhekwa ama specialists ngaphandle outside aba correctional services sibanike lelo thuba kodwa kufuneka ukuthi kube nemvumo kufuneka ukuthi kube neapproval from abaphathi la. Umnyango uthi selokhu kwaqala unyaka zingu-17 izikhulu esezixoshelwe ukushushumbisa izinto ezingekho emthethweni ejele. Sibheke ukuthi sibone ukuthi i-technology ingasiza kanjani kodwa ngaphandle kwaloko siyasearcha on a daily basis. Siyazama futhi ukuthi siyenze ukuthi lento lezi before zingena ema-building wethu sikwazi ukuthi sizinqande because we can detect them. uThobagale uthole ithuba lokuqapha iziboshwa ngesikhathi zibhala izivivinyo zikaMatikletsheni waqinisekisa ukuthi uhlelo lwezivivinyo luhamba kahle. Ngingonhlakane Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Ungqongqoshe wezangaphandle we-Ukraine u-Andriy Sybiha uthi labo abajamele iRussia bazokumenywa embizweni yenyanga ezakwe emalungana nokuletha ukuthula. Le mizamo yokuqeda ipi phakathi kwe-Ukraine neRussia. uSybiha uhlangane nomlingani wakhe weSouth Africa apha ngokwesikhundla ungqongqoshe uRonald Lamula ePitori. uLamula ukwamukele lokhu uthi kuletha ithemba lokuthi kuzokuba nokuthula eUkraine. I-Ukraine ithi ithembele emazweni afana neSouth Africa ukuletha ukuthula kwasafuthi. Ungqongqoshe wezangaphandle e-Ukraine u-Andriy Sybiha bemezele nokuthi abajameli beRussia bazokumenywa nabo embizweni ezakwe emalungana nokuletha ukuthula. We need collective efforts to achieve just peace for Ukraine. We count on your support. Your voice is very important, globally important, voice of South Africa. But we also continue to participate in many other initiatives, not only in this regard, including in the African continent and in many platforms that signals and shows our non-alignment stance as a country that is aimed to ensure that disputes are resolved through peaceful means. Okunye khulunywe ngakho lapha zimvumelwano ezimalungana namavisa wabazenda nenkhulu zikahulumende. Iperaga ke Middle East nayo khulunyiwe ngayo khulukhulu njengoba neSouth Africa ibuyele ekhotho ezobulungiswa yamazwe ngamazwe malungana necala lokhayila esola ngalo ilizwe leIsrayeli. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi ihlangano ye-ANC iqalene nentshijilo zokurarulula imiraro efana nokuhlola kwembono obukhohlakali kunye nendlela yokuziphatha kwamalunga. Lokho kuvele nabekathula isifundo bandulo sika OR Tambo eBoksburg. uRamaphosa uthi imiraro engaphakathi kuke-ANC ibangelwa ngiyo i-ANC.
We have become our own worst enemy though. Umengameli uRamaphosa uyikhulume wayibuyelela indaba yokuthi umengameli walokho obusi isikhathi eside ehlanganeni le uOliver Reginald Tambo ube yisika ehlanganisa iANC anganandaba nobudisi abahlangabezana nabo. Kodwa na umengameli uthonyekile ngendlela sekwande intshijilo ezingaka kile hlangano. The ANC is facing a crisis of authority, of legitimacy and trust. There are some in our country who would want to write the ANC's obituary. Mengameli uthi ANC kufanele ingakhohlwa ukuzinikela iminyakakazi engaka kuka Tambo kile hlangano. Oliver Tambo was entrusted by the African National Congress leadership to leave the country and to go and rebuild the organization at a time when all efforts were being made by the apartheid regime and its allies to suppress and crush and finish the ANC. Ukhombe ngomuno labo abaqothele ukusebenzisa ihlangano lengomnqopho okufeza inkhuluphelo zabo zangeqadi. Our movement has been ridden with factional activity, naked careerism and personal ambition. Umengameli uRamaphosa uthi ANC isesigabeni esingasilula lapho ilizwe liqalene nokuqinisa injamiso zomnotho. Kodwa nawunethemba lokuthi konke lokhu kuzokudlula. Nasibuya entolo. Usimoshakalele la. Indlu ayinamathayela konke ama-odrop athambile emibhede kudla kumanje nje. Silahlekele kakhulu. Libonele izulu elinakhulu kanti kuthiwa liyabuya kodwa. Sisesigabeni sesibili sendaba zesiNdebele kanti indaba ezinazikuphunduleko uyazithola ku YouTube, Facebook na ku SABC Plus. Asirage nazo. Ukukhambisana nobujamo kuzabe kuyindaba edenjwa kakhulu econferenceini yehlanganisela yentshabe ezibumbeneko emalungana nokuchuguchuguluka kobujamo bezulu iCOP29 eBaku eAzerbaijan. Iconference le ibizwe ngokuthi iCOP yezemali njengoba nayiqale ukubuthelela imali zendingo zamachuguluko obujamo bezulu ephasini. Ungqongqotjhe wezamahlathi zokuthiya ngemanzini nezebhoduluko uDr Dion George nguye ozabe adosa phambili inthunywa zelizweli kuCOP29. Ukuchuguluka kobujamo bezulu kuthinte kumbi ukukhula komnotho weSouth Africa ngenxa yenkhukhula nokukhithika kwegabhoko kwamhlapha okwabangela ukuvala kwendlela enkulu enomthelele emnothweni welizweli. Econference yeCOP29 le yokukhulunywa khudlwana indaba yemali malungana nokukhamisana nokuchuguluka kobujamo bezulu. Ukukhamisana namachuguluko okho kaningi kukhamisana nokuchuguluka kwekambiso ejayelekileko. Kodwa nakuqakathekile lokho ngombana nakuchuguluka kobujamo bezulu kuyathwelela. iCOP29 izokuba lithuba eliqhakathekileko lokwenza ukuthi ukukhamisana namachuguluko kube liqalo ntanzi begodwa kubekelwe ngeqadi nemali efaneleko ezakusetshenziswa malungana nokuchuguluka kobujamo bezulu ekuqalene nephasokhu. Well, the most important thing for us is that we need to make progress. What's been happening is that we seem to be stuck and we're going in circles. So COP29 is very much the finance COP. Because if you don't have enough money, there's very little that you can do. ISouth Africa iyakusekela ukuthuthukiswa komsebenzi wamahlelo okukhamisana nobujamo ebukhonobu. Ikoro yezamandla eSouth Africa idzimelele khulu emalahleni. Ukuvalwa kweziko eliphehla igezi ngamalahle lekomati eMpumalanga laba nomthelelo omumbe emnothweni welizweli ohlelekileko nongakahleleki. The new collectified quantifiable goals should reflect the financial support needed by the developing countries for their nationally determined contribution, their national adaptation plans, the low emission development plans and the national development frameworks. ISouth Africa qalene nobujamo bezulu obuhlukuleko kunaphambilini ngenxa yamachuguluko obujamo bezulu sekubalwe ngikhukhula ezihagalako ezithinta kumbi imfunda zelizweli ezimagegane eligu mhlapha nje KwaZulu Natal iFreystata neMpumalanga Kapa zasahlelwa kumbi izingikhukhula negabhoge linamandla elathi umonakalo omkhulu nokuphazamiseka.
Imphathimandla zisahlola umonakalo ochiwe lizulu eNkomazi eMpumalanga izolo ebusuku. Izulu lelichiye umonakalo omkhulu kubalwa hlangana ukonakala kwemithangalo sisekelo, izindlu, inkolo, amahholo omphakathi kunye nentambo zegezi. Kanti abantu ababili bangeniswe esibhedlela balimele. Izulu elinamandla lichiye izakhamuzi ezinganamakhaya endaweni ezisemakhaya ezili-12 kumasipalata weNkomazi. Omunye ungazimbi nguNkosinathi Mahlalele usele anganalitho. Umfulelo wendlu yakhe uphethulwe mumoya, konakala ifenitshara ngendlini kunye nokudla. Umahlalela uthi basaqale ngewayizolo kanti ubawa uhulumende ukuthi abasize. Uresource imoshakalele la. Indlu ayinamathayela konke ama-wardrobe athambile imibhede kudla kumanje nje. Silahlekele kakhulu. Silahlekela singena nje. Singajabula kakhulu ukuthi mhlambe uhulumende angenelele asincede. Neminye imithangalasiseko yonakele amahholo amathathu womphakathi imfulelo yayo iphethulwe mumoya kunye nenkolo ezimbili. Insetshenziswa zokufunda zonakele kanti konke lokhu kwenzeka ngesikhathi sokutlola kwenhlahlubo zokuphela komnyaka. Abuke kakhulu babe ukuthi isikole sesitholakala simoshakele ngalendlela le. More especially ngetikhathi inyalo tema exam. Kuyazivisa abhlungu kakhulu sibatala ukuthi kube nalesimo lesiso. Isichema esijeje ezehlekelele isingeni sika masipalata weHlanzeni ngokusebenzisana nomasipalata weNkomazi bahlola umonakalo ochiye lizuleli. Now I've already activated the municipal manager to activate the unity that deals with the issues of incidents like this one, so that they organize the collapsing roof that is assisting our communities. Ekuthomeni komnyaka izulu lone izindlu ezingaphezulu kwekhulu nama-80. Izakhamuzi zithwenyekile ngombana kuqale ukuthi line godi izulu namhlanje. Namhlanje ke mbukele siqalela iphepha lokuthoma lesiNdebele elihlola ngelesithathu ngo-9 ekseni. Iphepha lokuthoma khumbula linesigaba A, isigaba B nesigaba C. Usigaba A ufunda nokuzwisisa amamaraga ama-20 abunane lizinga eliphasi, abunane lizinga eliphakathana, kuthi amane kube lizinga eliphezulu. Bese kuba nesithombe esikhambiselana netext layer ekuyofuna ukuthi sizihlobanise zombili begodwa siqalisise isithombe esibonyana sinani nasihlathululako sihlathulule ngokuzeleko. Isigaba sesibili isigaba B sinombuzo wesibili uhunyeza mamaraga alithumi. Lapha umfundisi yagandelela bona hunyeza ngendima ingasingama-point. La uthethisise bona sifuna iphuzu ingasihlathululo. Iphuzu kwaphela abelikhomba bese siwakhele indima siwenze abesendimeni. Isikhangiso-ke siba mbuzo wesithathu. Kusikhangiso sokuqala amaqhinga wokukhangisa siqale ukuchigama kwamagama bona kubangelwa yini, siqale ukuhloleka kwamagama ngefonti enkulu nefonti encane bonyana kuhluka njani lokho. Umbuzo wesine-ke ikhathuni. Ekhathunini siyagandelela na ufuna ukuthi ikhathuni iqalisise konke okwenzekako nekungemva kwekhathuni leyo. Bese kwamaswaphela ngombuzo wesihlanu iprozi kulapha khona siyofumana imkhekhe zenkulumo, siyofumana ukusetshenziswa kwelimi, amagabhadlela, amakhoma, amathwayo la ukuthi asetshenziswa njani. Siyokuqala godi igama elilodwa esikhundleni sebinzana njalo njalo. Kezemali iranda liyabogaboga nalilinganiswa nezinye imali ezikulu. Njenganje akhe siyokuhlola uSibuku kwekwezi FM. Akwande Sibu, izulu elibonakala linamlibe kwezinye imfunda kanti kuthiwa liyabuya godu. Siyathokoza Cedric Silotshisa umbukele okhona usekhaya. Uqinisile izulu elina amalanga la kuvela ukuthi lapha esifundeni seLimpopo neMpumalanga libange umonakalo omkhulu. Ngale kwalokho amalanga la enkundleni zokuthindana kubonakala ama-taxi patroller atshayelisa kabuhlungu abantu. Isehlakalo esisenze kakhulu lapha esifundeni seMpumalanga. Sikhuluma nje ingikhulu eziphetheko-ke ziyisikimele yona le ndaba. Ngizo-ke indaba esiziphethe khudlwana namhlanje.
Siyaloshisa ekhaya ngomvulo endaba masiyaqalela vele ukuthi bunjani ubujamo bezulu lisalindelekile kazi izulu lapha eLimpopo neMpumalanga nge60% ukuthi ke kezinye indawo nge60% eMpumalanga Kapa iqinileke nawuthi uyaqala ngeSewula eligwini nge80%. Kusasa ke sibona lapha eGqeberha linakukhulu nge80% ukuthi ke kezinye indawo siyabona ke ukuthi awalindeleke nge30%. Sithole lapha ke isilemukiso somlilo wamahlathi lapha endaweni zephulukwane nezulu elikhulu eGqeberha kazi ke kusasa. Akhe siqaleke ukuthi anjani amazinga wokushisa sokuthoma lapha ngesifunda sangapha ngeGauteng lifuthumele endaweni ezinengi lapha ePitori nge28 Bronkhorstspruit nakhona kuthe Johannesburg nge25 sokuqalela lapha eLimpopo nayo sayibona ke ukuthi iyachisa endaweni ezinengi khulukhulu lapha eMusina nge37 siyalapha ke esifundeni seMpumalanga lifuthumele endaweni ezinengi isikhukhuza siyachisa lapho ke bomhlanga Middelburg ngabo 27 kwaZulu Natal sibona ke nayo ifuthumele kamnandi endaweni ezinengi ePietermaritzburg kupholile neKokstad kanti ke lapha esifundeni sangale ngeMpumalanga Kapa kumakhazana endaweni ezinengi kufuthumele lapha eEast London neMthatha nge24 eWestern Cape ke khona ipholile lapha eCape Town kuthi ke ezinye indawo lapha eMossel Bay lithi ngalibamba makhaza ipheze imini yonke lapha ke eNorthern Cape futhumele endaweni ezinengi iUppington nge27 sokuqalela isifunda sangaleke ngeFreystata sipholile endaweni ezinengi kuseBothaville la kufuthumele khona nalapha ke eSasolburg kupholile nge23 lapha ke eNorthwest indawo ezinengi zifuthumele ke nakhona limnandi noma kuzakuvuka bekulale kumakhaza nje asibonane kodwa ngesikhathi esilandelako dido Kwanamhlanje khona kulungile asihlangane inkudu ngokuzako zikhona kusasa indaba ngelimi leSiswati umusa